kagamagulong sa kanina ito ini sasapakan o bitawan ng ito mga karayan at usa o taong lumita lihay lumita ini sa yogay kita o matuasay alatag mapawan to ini sa usik saka ansan sa kahapwa kita ira ko balik ayaw no wa may kakarayan paspanan kita na ano sa ano tatulog kamo pagayin na mo ingangan lumako ikaput kapoy kamana saan ko paspanan wama amen saka kita sa kaka nanay upagalaay ko parujo ipahagay ko parujo ang siya ayaw itinijiwamaan saka kita sa kaka yung tala ayaw kita patsakan pahindag atau taong ijiwamaan nanaya sa matini patsakan kita tuturan kansiyan kuwama pagkatangasa kita tunini at taongan menira tunini aja at sa ibay sa nga aysan ko tirang lumago o ay sa kumamaanay ano tunini at sa ibay ano ira aja ko karulayan lumago atau saya kata tulong lumago iti kaayaw ni sa kawama nanay matini iso ang saksak tulini ang parunsak lumago kaitsaran ka ko iti kaayaw ng iso ahanin ka pangyaha mituron kita sa likaka haleluya siya kami mama amaan ko sa iso sa altin tulini ang saksak matamaan ko
Cuma-cuma ako pumasok kay Amiran. Amiran kita. Ang dami. Kanina kang galing bahala. Buhay ako kalas. So kanina sa kaga, tayo kita ichiwamaan. Nanay, yamari kahakay ko karon sa kapatsakan. Tutapong kakimag itakwanan sa ang kunan na iluwama. Saka, yutara ayaw kita milayap to suwal luwama. Itining kita ang sinanong to karon sa itinyo pataraan ko karon sa ang milayap to takisibana ang tawas. Ano na sinanong apatara karon sa kamita sa kaka. Macam tarik sa ito ang balik mo pinaya ko na kita. Saka sinanutan na ko karon sa na iparot ay bihay ito si banak ng kawas. Sa kakao mapulong. Kasi wala ko nili kasi pataraan mo ta ko karon sa amin. Sabsab ko karon sa tabi ham-ham to si banak ng kawas. Now I need you back to Papa.
makaasay. Kapana kita mitapato semakin bawah kita. Mula raw ko kinabsay Ukurong ito nung makaasay mo at ini ay pahikan. Karunayan semakin. Saka kita umakaasay. Kararir kita isikap ijiwamaan. Kararir kita turun ijiwamaan. Ini kuawa mago. Nanay tawama. Sulimatan yung misuko. Semakin menirang. Anita amirungon kuama. Ano sa kararir kita isikap ijiwamaan. Ano sa katarong kumurah ng ijiwamaan sa kakak. Sa ay kapanak kita nilumot isinraan. Magano ngayon ano tayo? Kumurahan ng isa jiwamaan. Idira sa nilumot ng miso. Kaso makaratang ng isa jiwama. Saka kaka. At inito kung saan kita. Karungan kita mapana hindi ang ijiwamaan. Ano karungan ko ni
sakit numisol ulit niya to rumiamian. So alin na iwama matatulog na iso pasangkatan tahmag atau hensya to tao saan ko parusamin niya. Idini kami wama yung 诚实心灵来敬拜你。Mama au nanay tuningnya aca takikian. Ukuran numisunay kakagayay at suyo amisapsa tukas say no sari kaka to parusa dahil dira wama amak hat parusa niya kami layak to tatanganay si panak numiso. Halimulaan ko suara numiso mama sa kawama au ini kami apa cakap ini tahu nanay pagkalamisan numiso ko matayaray awawat numiso pakai ni ngapa nunya lama pasalin kami matah no bawa numiso ko namar ano numiso itanyana sa kawama au piruwas kami to katini ay katakukian kaputan kami awama saan kami kaayaw so haleluya mama pakai ni anak pengangan Yesus doa menurun. Haleluya. Haleluya. Tumira kita ambil pahmat tulian at alamanay at apang. Kamu kinauran maka katanya kaayaw hatsan mo. Pasra ka mo matayar sang kisuit ni tamyan alam mo. Ulah lumiso ko ni ani ni tamyan. Pamao mapanaay tini kiswanan tani kami kaayaw hatsan mo so. Nawhani tini kami ang sinanod. Pamang ami haratan ko ni katalamaan hatsan mo so. Namaro ni ako tayar hatsan no niyam hawama. Itidi tayar hatsan no niyam hawama. Anu porong to no kawalamak so alin mapanak to kiso hawma alihay ka kurayan alihay ka raw-rawan fa so ano niya hawma mapanay kami tini kiso na saan kami hama chay kami katatulong tini kaya hatsan miso now ani ati hak mil makan hatsan niya to chay katatulong kaya hatsan miso mapanak kiso hawma to ni ka chay katatulong niya mo maaw ani ni tani kami kaya hatsan miso hawma
Nanangin niam kami patatulungay hakini kayo hatan miso. Na mapanak kami chay katatulong kami kayo hatan miso hawama. Nanay suluran miso kung ika chay katatulong niam hawama. Tamakuraj kami din kayo hatan miso hawama. Tani kami kayo hatan miso chay kumi manay kami chay kupinagan hatan niam din kayo hatan miso hawama. Bisinano tayo kami haratan to tatamanay ura hatan miso hawama. Maaraw hatan niam kuraka hatan ulit hatan miso din yakan. Sakto sa pagkapanak miso din itaminan to. Saka tatamlaw niam ama fanah hawama ama kuraj ti urit hatan niam. Wamaaw tahakwa hawama ko tayar hatan niam. Ama ada hari kula kong hatan niam ama karian urit niam itini kari manggo pot san kiso hawama. Dan ni bisinano niam hawama. Wamaaw sabsaban niam kami matatutungay kami hanimay kayo hatan miso. Wamaaw sa giso hawama. Marani ka mo bisikat itinitakuanan hawama nilias ka matupyo kay hawama. Maaraw hatan bago sa tuot sa put ko nit magana hatan na musan miso. Wamaaw hata hawama ko ni katay katatulong niam iorip hatan niam. Wamaaw ani niya mafahatan niam ufaw to hawama. Fahatan niam ko tangiran ufaw to niam hawama. Tapakat tangiran kami hawama to ni maot hatan miso. Ni ana hawama sapi usa ka kuratun niam usa karatamtam niam ikaayaw hatan miso. Ni katay niya hatan niam ikaayaw hatan miso. Umi maanay kami hawama. Soalin ni kapana ata niam hama ni pataran niam ka adi niam sakapana niam arumakat itini orip niam atangas hay kini kisana pamawa soalin niam araran janda sahan purogi ali hay ko ni katulot niam ali hay hama kuraw itini ragat orip niam ni kawrat sa gisu pili aswa sa gisu iray ka ko apat sa pay kitan manan marulay kamu tumangis kamu iray ko akari asin ka ko sa gisu hama kami kumilya sa itini kisana ama panaay kami hama kuminu kahay kami atay ni kaayaw hatan miso sinano hama to ni ka chay katatulong niam pamaw ani alapakan itini kami hama amiray hakto tatama ano ma sa paruma miso itini ifawat niam hama nanay pa rumain niam ta mahal ifawat niam ta cek kami tumaro fica itini kaayaw hatan miso saan kami ami kaisya itini kisana haleluya sang kami hama pamaw sa rin pa hama arumang ko sa kakatan niam chay katanga sa itini amira nay hatan hanan miso kan bikiting to rakat hatan malatsay kami tini kaayo hatan miso patsaga ko ni talaman na taong ano atatay sa wawatan miso itirain hatan miso para sa itini taminan pahmag itini kiswanan hawama an matayaray ta wawatan miso hanan miso papisinalo to pa tanga tanga ay ko tayar hatan ang dasaan kami hawama an matayaray tan miso musya tan niam hawama patah kalkat pananari batasan miso Kisuk mata yang lain pangsarai alimu hawama kubaparo to ay patah katu kali marana ri hatan miso hawama ta itini kami ama horip hama jehci kahya hatan miso sangami haleluya sangami ami khancia pagani ma ri baye shi pa mitoro na rei midoron kita to doron utapanga wa ma ana pahmu kuninga Naging lumika ka tataya na nagyoka jia ali hai an jia ali hai se as jia zai ko li hai na mita o zuru xie ko ji ko lu ngai ko ta o dia pa ki mai ai i ko xiao zang mo zuru xie ji zai hui xiao zang mi si li ai ji ya qian wen li zang lao o mi king king ai i ko zuru xie ma min mi jiao dai ai i fu ni tuan ji把那另外一我儿童走路些，你是起来就真明真，我把他那阿姨就成医美，那那个他真没带人咯，个团去的啊，少不不你按按送年的，长大啥不在去都弄按你安排对你按，按弟兄都嘛喊你堂堂光怀，等你等到妇女星期六就也有
从复习是按及苏修丽老师及民音一定一楼。你处理案以及苏修丽老师把那些外籍民音指示。第二个以10月28也是星期六，青少青的案。爱往匆匆，三七成节，无声那都只配切。那你看他在没打都个地里海，他在那没打一地里打得黑。星期三，个地里海那没打个年，有嘛张真宗长老，就都弄爱阿弥巴基巴的吉修香长老，巴拉的外籍文台是指示，一来咱路过第四长老，阿弥你看不搞个度年老厉害神，那来嘛他都我是打带你有反正个个阿弥厉害，阿弥看不都个地厉害，他在没打。Nengah hasan minta ira no to kita kai minta cito longai pagi masa ja je achun mo se ni para se wai tang chung mai je ne nengah minta ko keng minta mata wari ni amati le ko he ji no keng minta ko porong ne rai 14813年一定ni nengah hanta kungangan awak kungangan ma ko itin ni anu sakita tapi tiang na hito je swari ta ko hito je apakah panah Dengan hajan minta itu ni ikut. Tanda yang lebih jokai. Ani ni boleh hai minta soalnya yang ayah awak marah minta ku coba. Awak pinang minta. Jika besar boleh hai minta. Kalau mikan siap marah kita udah tu asai apa ini. Anakku kita saya kata. Ancila itu hari hai sudah atau 经验我走路学没大过，就都弄爱都打奥米呀。那来巴拉曼没打没多了，不是个说你那个厉害不？走路学没打一点，那个我波隆罗厉害的，我走路学我就都弄爱。一点到2017年，马哈尔达米新教导长老的就是一点12月10号，你把敌人一点里，马新教外没打啊，教了的一出去。Nanay palaman kita mituro na hani kapten ko tayo hasan ka alakat maruray changra nanay pakai ni pituro kita mitsokat pamitat changra ikayaw saya kata lawan si ayaw to tayo itindi ikyo kaya nako itindi to yung ano sa kasapat ani ni aya 圣诞节啊，所有的活动你答应，我记得龙爱已经问他一些啊，只是你没答，所以多，我还有的要你按，把他们你答没多问答，masuna not ko 圣诞节在你答，按masama angkun piciwa 在那个，把给你pituran你答的，mata tulong ikayaw no kawas ko porong no, beginning ni mita to niya na 圣诞节anak kita sa ka. Dito sa kalima, yan hasipan. So ari hai minana itini hai jole harap ni hai an ko nohoraman honi pagani pit patiran itini ci isakan chan tau hi minana turasio to sakasogi la turasio ami pahamak itini jo ma na ko nanai palam ko aru masio sa yeso ni jo ni sha ani ka ko dunya na len has pa na ko isakan nami minana ko i chen jiao hui ji ni zhen me mo shi itini 10月5日 Harap nura hao puro kotoke ni an 展示童工训练的课程是按奶奶童工米卡波的你按，搞的不让按过你按那比滚练。第二顿教学消息，活动教会记得，安尼你按你10月22日，harap nura hao ke dosa po toki era ko panggil di patiran di isakan 传道。 Ipatiran cisakan at chantaw itini ihatong italiw to kyo kaya chan mita nanay kita sari kakak itini ay kita ufiawa chan mita nanay tani to kita ami pa chafay ta chay kasinaw ta itini kita para chay ami pahamag taw hani matayalay mo kawas kunyan o kakalibraan kunyan naw hani nipilian mo kawas yun ang mamatayal pagka nipituron mita nanay harap to no raho sa opo pagka nipituron to ta itira marachi mo nipatiran itini cingranan hanako nanay kita sagak tani kita ami kaput hanako kita sagak nanay mapakalian mo kawas puro mo tayo ang itini ityo kay Orang satu ini dirano,
今年就留乾坤的弟兄，今年10月19日星期四凌晨12点多，麻烦该对你来为难你留乾，米也对今年该为难你留乾坤。12点多para pemcakap pembicaraan yang cerita nangra ni kau orang bantu fana orang pemita irago satapang irago baharan dan tu ni pisinanot pemita dari cewaan kami nukai kita dari cewaan masa winan ni dia cengkon minukai kita ni cewaan nanai urut tangis nara pakai ni pahlama acan kita ni turun mitera amahinum ko tangis acan nara maka nak canga pinukayan winan nara itu ni cewaan orang di bahak cangra itu ni kaya Nukhawasan ako, wala bahag tsangra itindi polong nukawas makatsanara saya ko. Pagka ini hati ni jito, zoye siya na jemay, upainay ni rai so lindo. Jala lang do way ay sa almi zoye niyo kahit tawasan. Nanay kita sa nikaka mita jingga, nanay palang mita. Ay tsaron mita zoye siya na kami awai bawa nagrada do sa tangga mararamu真的是很孤独。人kita papacapai ini cingrangan ta fadat ko fawatsa ni joye siya jeme anak ko kita sekaka na marago kay kunya no papahian ako ti arto kawas ikaw orang painay nira tala chon sai katay ni kyo kay inanay cingrang sa katay ni aw ikyo kay painay sa nira pas na samanan palitamat na fawatsa lang to ni palaman nita iti ni joye siya na patanan tagta sai ka tataan ko roray haja niya nanay jiyo yang bang ting jiwa maan hanako sa katulo hindi nila yung mawatsan mita hindi pabutari nanay jay kapawan kita ami turon now hani si magpapanaay ito pa rin haja lang rin hindi pabutari ito ni pitilan lang tuturon lumita ko sa naman mita hindi sangranan ta ngaay ko tayar haja nang ngaay ko sumak haja nang hanako kita sa wala kaya sa sarga kata mita na na say kapawan kita ang tulong to ala kaya sarga kata mita pagka ni pitulong mita so din sa ko kawas to tulong mita na na say ka tulong kita na na tanong ta kita ami tulong na na itini kamu ay rin siya hasan mita maharatan mita ko sarga kan mita ala kaya tulong na mita kami pasama tara so ala sa tirang hangra so din to tirang mita haw cuma mapanaay anini nga ay mandapag arada kita unya na so ito tentu rohay tirang ihaay kanay pakai ni pitulong mita ami mi patanan ko fawatsa nang ra sa katanan ket na ra tali aci di kawasan ako haleluya iti ni ra ko tsai fawahay tong jiawei amai zu罗马尼来的张水楼226号4号，那来感谢主，欢迎你每个礼拜都来这里参与我们的聚会。好，请坐。刚刚赛的那个报告你们说，哈利路亚。要学kita tu session kita.我学校的那有的哩，新约圣经一点哩哥林多后书，一哥林多3个多少，3个希望，后来就再当那啥多少包。我们阿妹是一点哩376，过后来阿妹阿妈不喊到你们说，阿妹是阿是边那个的嘛阿妹啥那个。Bisa kata saya, pakai ini ai, di pandang po no, pinawalan no kawas itirai yutayai, awak ai ko sasuaran ako patiri i tamanan tiran, mafana ako to larok no parotso anamo, nai rumah ho mi het amih saan mi patana ko i akaya ai tamtawahan ako semua pa senang tu ko i
kakitaan no ikaki tonia ay at hamlaw to itiraay tisan o sabi utsor ako tonini a pabi ta ipapinapina a sarikakai o saka ci utsaw no nibi paseneng ako cangkaan to pakai ni ai tamuanan o rumah satu o sabi lolo au namu to suara ko ni padala to sapa lapo dise anu caai hanen aku na aku namu ko namu anu para hakelong to kami atau makitonia ay atam daw atayra tamuanan anu atam daw tamdaw atayra hatini ko pipasok rin yan tamuanan para hagerong ito kulili urasaka tuna maketon tuna mo ko suari ayaw saka kalahan ako ko sarikaka pagi ayaw ako patayra tamuanan papin patara sa patlapo na muta sa ay pasi dahil pi sa ili pasalan ta o nano ibahag na mo ko pi patala saan ko harateng ako hanan o sa ay ka hakwa ko ni rumaan sa ay ka hakwa ko nilitulan o alihayay ko mi pagumaan alihay ko binitulan o rasaka kao may hapinangan no faruso ako sa pa no kahatsatsay ko sa pa salat aga kao ni pa aga ko ni pa misa ili ay aga ka o ni pa cian faruso ko sa pa salat nauhani o alihayay saka lemar namo don ma tama lang kamu caay kunini atcay cirafas kamu to sapa tama masama ama anay nga ayay matijo mato suara matinil pangcay surat o hari para laay o hari pa tama ay cima jingrato napalasay at hamlaw Milaot ko mutsay at labak ningrasaan. Tis papuri ko kawashi mi pursakay at hamlaw. To sa paruma ato maro kakailan ng pang. Unini kawas ko papuri ay mato tamuanan to at ihayay sa paruma parahan patungal to hachi nong ayay at mak na mosri o mamaradil ko kawas pipa demer tamuanan to basa mga anay ta maradil kamo hina hari pa lang po ta pagkaili kulilia pa po at mak kamu ko sa gavana no ang manay at tamlaw mi hahuel ko kawas sa ay ko sabi patangaw to jangon no mituray to kawas at tamlaw ko tsay nini tala o nini sabi pasang to jangon no mi turay to kawas at tamlaw tsay nini palang pohay tayan namo o maparuasay no farunso no manay tamlang papi hahuel to kawas tangasay din. Hallelujah. Ikakimatin mo siya.
Namuso ni may tayo. Asyahay pinaguma, asyahay ko kinairasan.